bota o bota lino ema ya wa bede ne ye do ne wa ire akoyo abebe ne ge kai ge kian ne kire marere vie ai na we dai ba me na no okay kedere yo ade ma derere lovie na we igwe fan Victor bon kere runda ouais mais social media na meso me veni me ya mo bogun ayo runda yi mo bon egene emi na ya sunu veni tage ya we weti wa mo bo imi ege ya lele emi no sunu ya fe nda me wa me ya fe niu no oni on si me mo bo wa ebe ne me hia ya isun ebe hia so kwa kedo ade emi eso ni bege okay be do tu agbe odo tu agbe runda owe mi atu agbe Emma when from Victor memo bo ni ga gwegun we social media na ko be no wa ya sonwe emi na hia ga u ga de idoge ode no mu dia yi na we gbo ma be ni ana runda ge ni na kala jan be no pe ni ni weti wa mo bo ami usun abe emi no ya kan be juice plus be hia o ga wo wa seni akedo mi ege no ya rewoge okeke na do ga no ko be bani wakpa mi eso no do awu e bani ohana do amu me kere adi no ye o na 19 gugun very honey gmeso va seni mi da la diani we akwe no kwete your platform ye gwalo egbe mi very honey ya ga kin so pa pene vena gido aje wo to kedere ade mi no keke from Victor ima veni me aya gugwe gun udame yo mena unda nena rokba ma hi mema du webe zedia ve tota no ve huyu udame yo mena unda we omone wi o ne huyu omone zedia tota no ni gbe omone we o omo beni me ige ejiu omone we o omo runda ko benu we wa de gbe yari social media na ga de no emi nu ropa no luvie va wi me ero wa mi aso kwa na ma gbegbe na runda ime wa ka ina we gu we gun ahie gbera de ni hu ye ni mi una ga gu Mr. Frank Rabogun ederi o mai gun me yazin ina video lati an ni ko be wa ni wa iwe pa even do mu ege ni mege runda idoge wo mo 19 mo bo gugun mo no riude runda veni me ya gu we emi no si emi bun be ma eme gi meta gbin so ya doga me na kedere ade bo si ene me na mo bogun meta ina do o ege no gbera be hia dete ambassador agami ya wefe dete emi ma mi video wa sokpa wa mi ewe me ga gwa titi gun unda o surprise me wa se ni me ige atiti su ni agame ya wefe ina we ya wo kan titi ya kan otima na irunda sebe unyi me ne atiti ni egbe ne from Victor do una me na wa ho be ni ye wa ya so ni e bi me ya le latiti vo ina wa o wo kan we kan na we gbe so ni e ba ni me na ido ahon wo o si en no ve hia va seni deti e ma mi video ni orunda emi na hia fe wage ene na hia me ga bege vego ka oni ni na watiti e gbe so ni ambassador agami ya we fe ma ge mi o me ma
ana do mi unda obazo se no ma no we no reage e fa Victor la wo imegi do imi we I set gugu egwa gbeso ime wa mo onu we erunda mami aye mani tema tamawa we social media na eni wa mo boge o madan ade mi no keke wa be dogo ma we o mana o tema ta we social media na o mana be etinje mo ya we mi yo na kin o keke wa be ari ude eni wa pobo lelu wa be mi no ma keke mi no ma mani here fe okay du wa we wa me gbezo ipipe wa kin bodo ya kan iku ojugwe na jena ambe ni me na senia runda we usun ni me be ya gugwe gui keke wa de me do hon ya we ambassador agamie ya we fe do agugwe oye o ma we gugwe ni a ve ni me ya ge we advice no ladian do iri ni nevo ni ve no do ya bude we o ma keke no wa giga mu ihuoro vie metobi me beta metobi me wa beta because all di me be ho o wa da me be ho unyima me ma even me alo run down ni eni he agbera we even we ati nene me ye we ado aka unyima to see that is an understatement. When even we are yagie, away me very on ye, when Wabatitiga Yalatia, wa tell me where do, or even a mere way, wano ibieka walking. Wama ye o wegu wa so there do bo we runda member bega ron pan wa we esa we omana o we omana o tin ladian do bude. Uve miemie so no agegin no mani. Zeve we a women no komanu ladian akpa enu. Uve de ya we a woman na live de total ni down ye me nota. O wa me mama bo mi everio. Runda wa hia do tie ne ni ko gbe agiana nia ebo wa ya azo me ibi agbon. We na titi do eri we be do ado e wa se na wa mi ege ni na be agu we gon do no ya kan ge secretary ge go. No wa be ladian e oni opa ime wa we ni mege giga gugwe we wa mo ma ya fe opo ma be do ladian aba dazema udoga mo hia rovie even we ado ka mo we ni anu we ho de tugu he awe me very oni we ma go alototo e mata no oge no runda we ado ge social media na nia ogo mo bobun sewo. Oh magi do ka mu we o we ge mi kemi no sunu we to bu we ma je do awe ma se we wala je un wa ba da ze ma ya fe be do wa mo ya rovie wa ke ba pa u la kai mo ba wa mo kai mo ba ya rovie we na titi we do ege no ya atiti yen wa be ru sunwe ma ni sunwe emi na ona do mi egwo me wa mo bo wa zenya yen ba so pa be ri oni. Or galadian a train station yo or a bus stop in make no win ya mudiaji or ya ye bo ati ikwe do ya gbe agia ikwo waro ve bo be ya fe ni kwe sunwe gbe agia na ho ve unu gbe ni kewu ya hi rehie boy e ugwe ye be ya ladian. Okay, ugbe ba bi me go ti mana gido ladian ade e ban sunwe ni me ya yin na ugbe social media na eri odo ari bude ne ma do ya kan de my sonia wa be pa wo wa o we ni ma give la wa de ai mi opa ne ya iri bude ne ma do na go do ya ta serio be wa na e we me to bi me wa be guyo David no ta ye we do ni wa be ze u wa gi ke dore wa ma ke dore oni ma kan me Memo boze ye gbe me very oni ewe adoye boya khame e ma be hia fe wi gbi ageyan kin wa ga mu iku edo hia fe rovie e mi no gbe o Kenya e runduwa o na be taiwa seni runda mi kemi ni me mai o da meri we me mo
wo bo wa mi ege ya lele ne le live video so ma mi a wa eti wa kante emi ni bu ni e wa yare bu dere go ige ambassador aga mi ya we fe eri owe when I look back do am with damida wa ga runda me no runda me me na ya dere na nia e kere ni me ge be kiri me ka tana we wa ge e ogi do abude we no wa ga ge mu ku edo rovie no wa ga ge mu ka mo ba rovie ogi wa do sie ne na hia no wa je na e me no sie ni ani me na we me de ko kan kere wo do ya kan we Frank Victor ya kan ija na hia ija jebo ija ga me ya we fi o my ve deverioni Frank Victor emi no keke na hia we ze dia be total we be awiyo we wa ge ni wa pobo yi we ya yi okwo pa ne kun wodo gele so to okwo no ro wodo ra okpi ano mo wo wa iya do apobo yi we ni no we oni ha iya do atie yi we ni do support we a okwo no ge okpi ano gele yi okwo agbon we total we be oyi o pe anokele yoku agbon yo wa o ne kon wodo so to no ro wodo we ga yo do call ye platform mi wen wetin ado I support we no ride on no carry on we are women we una o e kan sete sunu ni a me ma jaji esunu Demi no ki kwa useni anana imiewe ugugwa ma iseti lele gbevo e ovo kan wa yuri e de rovio gian ami emi pa no wa ma yeta eriu hogodo eriu e kworo eriu e trailer eriu e potopoto eriu e papa eriu e popo o agwa ma egwetu wa jemi na ya mu agwa yi ku edo ya gbe nu wawa uke gigega di na titike we ni na egie ban no wa be do ya de ba we ne Frank Victor na de tu we gi mia e ma ya fe ni wa bu we je wo na de tu we mia we da la dia ba se ni edo we ma go e fe ibrati hon ba mi na we be no ya go ho gun ave o de no ma kekege e mi no gba wo we gwa lo we gba wu yin me no mama ni ne ma so yin we ado amu no ro wodo jaga ado atiyan ne do amu agwa yin egberu da oni ati o ma ni no ma keke pa agwa we mu yin agbe nu we ma ina be nu we na kala dian we adodo le social media yi umagi ona garo viku Runda uwe ku okere ngwe ga agugun abaseni mete we wa ge awugwe bi asemi eso runda agwe ni mahia ku obogbe na ya gbo ba dole doyi gbeso anado mi ewe ona yebe le mi eso do abege baseni me owe wa ge rundo ni ewe na be zedi ave igwa bi ko na gun be mae ben we do ya line we je na he we to bu we ni a okwu nerere gba na mu okwu no rogodo gba na odo support we ye nu we una no matter we came we aha we wa ge ambassador me magi yon ma no mo bo we me video ima bega e wo deni detemete gbe na wa la deni odori bude ni re unda mata i meta bebe mata no rebe meta esa we wa ge o se makinia unja social media na hia wa no memo se bo ime gian bo so pa mata no rebe o keke no mata we wa ge ave mane ni mami agbonre iyan gi do apo bo ju we mi na we una mi no gba unja mami mana hia fe ni wa po bo ju we na Godwekina. Ini ana ni do akpo boy we ni pe we je wo na Frank Victor. We ni aje live video akole we.
na gbombe mi vi abege fesian when you de wo ogwena when you dey life ya call from today come no we ka agwe mi esi ewe una Ruda ga titi no roni mo bogwi gime gunwaji atiti ka ka agwo vi ora yin mani vi edo na we agwo ni mani lele ni malele vedo o si eni me na mo bogwu wegun abona when you get live video iko understand do ge meta mo wena na gbove vi agbayan na wogo Ruta me mai no to ya kan iji manage ona ne nu wagwa be we ogin owo kan eke do ade oni wagwa ni ma se ha okwo no rogo do for that matter isalo bwa me no gi wa gbere iwo wala wogo wala ho Ruta me gi gwa le bo oh my come no igwe ni yewa do ti ebo me ready ni aya ya mogudugu gbeni Runda o ma no tenata ma gwa gwe social media gwa do ati e wada o si e gay iwa ko gwa togo mena wala ho gwo in fact me magi oni giga gun aye me keme gwe social media magi gwa lo so pa emi abun gbe emi na gi tu agbe e ma ọmọ ne wi o e ọmọ no la gogo from Victor la gogo biji mana he emi na no una re la ho la gogo gba yo salo gba ya imia la ho iji mana he iji mana la ho gogo bi e emi na re la e gwere gbe video e ga bege ko pa bra unta memo bo mi e ya ge nene mi ropa we oje ni ga mi e pe video pa la ho to an fra Victor nu webe neru dio salo bwa nu veto vai ji mana bi e yin mi nu na re mi no gba la gugu me ma gere ogi se kedere ove adenia cause na wa ka we kene di adena ni me mamo bo ya gere okpa beri mamo bo mi bo ya ge e mani gitu aka ma we be vani we ye ekwemwe o yo bo kan jebo o gian o ona wa be do ti ye video we ya nu wa ke mo vi era jaga ke do ade be no to kan wa kan wa so e ga mo e ro vi ene va se ni mege ese ni va mi we ye mai de latin idogun hie o ma kan wa kan o kan wa kan wa lelevo du wa giwe o me mi no wa Runda me mai wa mo po mi aga mi ya we ambassador aga mi ya we fe ya wo de dan video the social media na de I mai wa mo po mi o e video agwa asopa no jeve no we na te mo me kere o ege ni mekana we na aka mai ba titigi asu eni e gwogo si no ina we voti mana ya wo ma be ni awo ege ni ni a e sabota o wa titi mu me ize unyi me na ye gun akan na we no wa ya ladin ori e train station ori e junction here o ya mu iku edo here ro here o ya tie here agbe agia o tani ni a uri e debe ya so yo ni ze go egbegi gweme atiti wegi yen na hewe oh one time ebo yen ya zo e mai you make una consider them I did that tini e ga no I na do mi ogwa sani me do ge e me no ta you na wait for what yeah what kan gbon kan la loke no wala wogo la hogi ji mana wa do mi wa ke boga owo kan enu wala ho awan wa mu yo egbe e mani gitu ati we na from Victor we la wogo we ni aje video call ati we ma ve oni ma bege fesian ni ma ve an we ma ve ni ana unda wa de na ko
la ho ave ze dia beginha no da me mai vene ro pa ya sun o ke ni me na do vai e me watala wala gogo wala ho la ho rigi mana hie e me wa una re mai akabe mi de yi de we o we ana be ri oku iyan be segbe ai o be ri oku o be it's not a new thing e bo hia wa be we o kan mai de latian de me de we wa ge to ma gido gba o gi bi ona dobo ajerio igwe bo si ene me e ma be hia na wa inwine ma be na mo bo mo e ma severi ha ni ma be ze dia be a o ge ne gbima ni ma be ze dia gi inwine gbima mo ma ha when we ado gun akan mo ma no e ta gbe to wa ogba nu we ya fo o ma be ni ya ta nu wala ho gogo nu wala ho ave kola sina ne gbogbe na ne o no gidi me se bo yen do azedo wa do ge ni mo boy vie do eru gun aropa ni a je video call ni ala gogo ni ave ya ti na gbon mi ga gba yan ave ayan ha we wa mi o mai wa mudia o ga fin uguwe o mai wa fin uguwe u ya po boyo yi uwe no kare o ge mi si o wa uni o ma ni wa ri fun o ga fin uguwe we ga po be vane o mai o dame ne ma gbo so gbe o dame ne ma so gbe la wo from Victor bege la weti runda me mamo boge veni taina di mai taisi mamo boge ropa ke me wa mi bona la ho rigi mana hie no wa unare di enyibo la wo la ho ki o ma gbe na rigi ma hia ino o ma be devu hu we be nerun we be to ba ko na mi no gba ugbe wa gi se mo bu kan ja kan ya na gi do ati ya e kwede de me ona gba be do ti ejo ya wa ma enu ege ni ya mo ko na ro ye akedo mi ewo do mu e keke yin kedo latin e kina ya gbo ma je me no mama mi no gba be ne ma so ya yin ugbe social media na we wa ge tu wa we kola get to wa we kola ave mana gbon gbe wa ya gwa le be wa ya gba ugu e dagun wa agbon no fi wa ni wa ya yin salobo a mi na wa pe mo na jina aga do du wa na me mo o ma ga do e davi wa o ma ga do igwe ni e do agbe ivi wa ni e do aru avi wa fidin fija rani ege do ka mi o ivi wa we ni aga fin uwe ne ko ga re wa yo wa ma egwe ma obie mona nu wa pin aje emi nu wa egwe emi na emi no ma mai even we gene dede we doni oye be ro be ke so very oni ana do bo mi egwo ku o ka ifi okwi ami okwo no ro wodo o ha gi okwi ani efi e were gbe agwawo agwo woze we owu ni no ya fi emi ni ogwe runda we no na ro wodo ni oye zin egbe tie ma we gemi ama iwo ma no ma dede memi no we hihi there's of it on wa ba wa pipi awa kin wa ile legbe bo ni wa ile legbe bo o mare dogun ajo wa ke amogin ai rovi ani mi pa no wa ma ja o mi gbegbe ni me ma wa mi bo ya lele hi ani very o akedo mi o do mu ego okwo akwo to mu apa no ki amu ye gbe mi very o from Victor la wo
la ho ijo salobwa ya imiawe ijo salobwa ya imiawe nuwe wa oge agbonfo we wa ge won agbon weje na my brother emi no buy why wa mu ugbuti o meme nuwe muliza boni we ni ako gbe wo hoi ebe ba ebe na ya gugu agbon ai udo afiaga mani gele mu na wo po office yin tota ya waga nuwe tota yi fi elega verio no aja we saga. For what? Mani gele why manager the company the office in agele office no bave boy ni tota ya waga verio yin fie lega ve nuwe ya fi gbobodo ni wetu ado iti ebo ni hu. Oh my goodness. When I yak me na wala wo ma because emi kere ya o ma be do tag we bani wala ho imi ameje wala ho o ma no ma hu wa iga we social media na was it that dog bonu wala ho ma take comment like this me dem me ata la ogiji mana wari vo dog wabe ogo kuona na wari okwo no rogo do ino o pe a ye vi ni ku ni kin no kin yo wa vagmona de nana do mi ene awete mi ya give fi were o pe a wa vi ni ku no kin yo wa ama iwe o pe anogi so ku aye o mi oku ove ne ko emu o ma ga nya wo kan we wa go bu kan je de ba ni o na go he o ya se gbe ani o ko ni abo ma o runta me ma mi ke no na wi yen gba o wi mi yen kedere a je ni don ni we o eri oje we ni yen lati an o be do ze nu nu na ru pa kan do ata wa la ogogo emi no gbera wa je gbera keme wa fowu nu na. One is blessing, insulting. Who is blessing? Huh? Blessing is insulting who? Which blessing? Okay, blessing Kwabi. For what? I thought her na blessing Kwabi. She decrease. She don't go analyze her Igbo people. Finish. May she not talk to me. I can't deal with her tomorrow. Okay, let me read some comments. Ajebona, a very peaceful man. They are jealous of him. Okay, thank you. Are you sure? A blessing. You won't try me. As you say, you go leave your Igbo people. You can't analyze. You go see what you define for this. You analyzing where you not sabi analyze. See interview where you say you go do now. You spoil that interview. Get out of here. Please don't come and change. No, she can't change my topic. Don't worry. Mama, what can I can? So, exactly my point. She should go and analyze her Calabar people. Since when this girl enter here, now I tell her. She say I dey play. She say I dey play. Even before her dad Jesus died, now I see the answer that time. Why you not feel analyze that Jesus? She not the hear word. He go come out, he go they put all sorts of pictures. How he go a picture, he go they put her for that. I they come for her tomorrow, not be that one and this one.
egbe oka go vi uduaka no mama. So no. Thank you. She didn't. Okay, no problem. And that's why. No, me too. I not talk to her. Because if I never see something, I not just the jump into conclusion like that. Till tomorrow, I'll go see her. I'll go look her. So no wala ho. Only me ever. Why will you with it be? Because if not say me, man, only go kagati ti data ti a fi where you me go atiti go say kege wa de no. Wano off where so again any mess near setting do go bo very on from Victor me what to have when mumel. That way met to be met, you get percent on here book. No, oh, my rock by movement just way, mamma boy, when I is way a metana, a minority, we already had ye, a mena, or mark I cannot do 7 of Gina. Emma, we ho ye. No wala ho. Emma we ho. Emma de regbana wu ya fe no wala wo. Agwe dori budere on can certain we see me over the social media. Unda kele mekana ni ani mege wona ne me a tin wata me ma de me over kasu no. We wagage ga mo kai mo baro vie. Wagage ga mo kwedo rovie iko ni rogodo kate ohun no ma be arogodo ikwedo hia fe emi no keke unda wa mi vie wo ve ni wado ebe ni bigbo waje ni eyen gwado aro vi bigbo dedegbe iku igbo dedegbe be social media wo gi si egbe ni so emi na time ba we de iviedo abi ko na sokin o neni pe ani ma negbe we donia ni do atie na o iya seti do tie agwa o viedo pataki o viede sese o viedo negbe oho no we ni yedo tie yawe kinu wadona do a support wa hero setting we sunu. So no. O te ye me ni aje video ya ti Yo wa se wala wogo wala ho. Ake gwerun dawe be no ri aje ya me to be me we gun kan ni iwe gun kan o le gbe na wa italo gbe because o gbegi wo gin me mo po mi ma busun abi mami bi edo na ni latian imeta ene ina we dokpa ide megi gun aye ne me dokpa ni me age cause we atene ne me ehia ihunwa iye ja ukitipo iye fi oyi ma o iye u ve mi dam ye gin ma o akaka no gmina ni areva no do so no unda evi mana keke ogwe dole wo si oba we be latin we tu ma go azedo ni sezebo so pa na me we kan ta ni no gba be ibi agbon no ve do ya sin yo sege ni vie wo we o ma va titi ve fan Victoria emi no gba ina hia iye gwa latin ye ga mu ihu edo rovie dedegbe e kai mo ba yan ga mu yan rovie gwa ni vie do ni wa vie do so ka hie ka ogweri yen total zebo bebe gwa eri awa iku ebu bevu gwegwa ami no latin ado agun ge ma ni ke gwa re ekiveni ana okeke ekiveni ana okeke na latin uvedogun
ama we no wa do gbe 1 hour ba we 5 minutes keka no e na onyi me no keke eve ni maya to ha eve ma total loto wugwegwe we ni maya kwiku ebube wugwegwe e oni opa wa ga dege mi so no ma keke kunda o ado ya mwe ogi egbima gboto sebe no gije na nu we na mi ewie gon so yin agi mo bogi mani bi edo se mi so ma we no do aje be de na we be latin o we dogun a we social media na pa kemi ya no we sunu we do mi no ma be keke gbe so o we latin o we do ta so kwa ma ya mo ma ro pa ro wie egbe na so ka ga bi ya do we social media we tu we ado we mi na na ya we do o ma gba wa ire udo amo ka won ba ro wie utai yo de no keke oni akabona wala wowo so I know we no ata ijo ino ata e was again mi egbon so ge o seke ije wala o wa gbere ibo agbere ibo so fra Victor no la wo zin na bo no la ho wa be o mani wa be me you de very on no I wa we time where imamo bo mi but imai no sunu ni ha oge we ni me wa bege na o ma gba owu wa ho awo ije bo very on yi ma ya fe o ha ju we do mo video latin tu wu do ya mo picture latin mi no gba kake bo gi ku wala ho o me kene saga se no na be ze ijo so no my people get certain talent comment so la gogo from Victor the family oge ambassador ga me ya we fe imbo ma la gogo do we gogo I think gbe den wa de kun gbe wa I think via o dagbe the family involved especially no wa ya kan viji mana no kan go bu kan be involved so that's that when adoati wane no ma keke ni go and kill yourself ogin oba ebo aya gbogin oba we ga mudianu aya ri ato ne do ni ebo aya gbo egbe mi nu me ya fe won ebo ememu gbogin oba odo won umudi awe ewo we ma satisfy we ga gbo vedo ebo iwe mugbuwe uga mudi ayo deko denu ya sivie do koto wenu do ya iwe nuwe ayari ato ne do ni eno ebo mugbuwe ebo aya gbogin edo ebo aya gbogin oba uzuwo wa adoti wani ninu wakini udo avi azua ba we emi na otanukpo ye we again we ame mi gbe okun no ni aka uyi una ka ogin obo no ka ogin oto de do yi mu ebo gbuwe gbe mo no ma no bie ni we mi e do jealous we there we mi do jealous we. Why must you be jealous of Benin? Why can't you mind your tribe? Have I come to jealous your own tribe one day? Have you seen me coming to swear for your tribe? Coming to try to bring down the people of your tribe? Have you seen me coming to be jealous of your tribe? You go wait for me now. Ogun gbo yera bijua wa wogun ati na yen ya gbene ni mama re abe igbon ni maru na wa gbe o
Get out of this place. Okay, now you are not saying exactly. After I swear for you now, you are not... I can't understand this girl's comment. Blessing, Joe is passing her. Yeah, now we no. Okay, yeah, we'll go take comment now because don't have time for nonsense here. Why we? Me ma expect on work by you when you video na YouTube. Many of you. Asona kwa me ma review na. Me ma na review oga 11 exactly cause 7 year you revu. On your mana wa review 11 or less maybe dinner go ma record. You understand? So no. So my people, when we say comment so nite we at my me ya we gbeti e ba ko e wa worry. When we say because my reality gani ya mu we gbe. So my people, Erimio say o no la go from Victor Lahore no we yo we gbe Lahore. Ijo ngwa wa tu megme so my wala gogo Lahore gogo from Victor Lahore the family na bo imo bo me ni ata Lahore iwa yo salogwa do yin mi awe egun me go de gbe mi egugbo gi mo video e picture o na go de gbe gun akan mi ji mana ge me no ma gbanu ta logi e ai he saloboa when on matie bo gat you ki wa be aja ijere we awa gmo wa we mi na hi aji o my very oni o my very devil when ukpo ni ji manager udu atale me no magba ya wa be ato gbuwa wa be azedi ave to egbuwa adobo me wa ma to egbe no wa kere wa be zedi ave ato egbuwa ni ya salobo me no ge la wo boy ma oni de ni re wa he wewo oni ememi e wo from Victor's the family nabo ya ma me ambassador ga ladin ado ka we emi no uni eyan pa tai meto bi me wenu po ni ke kan ba be na wa ga di Georgia ni hwedo si ologo ma ju wa gbe wa zi hwedo bo wa ga di ti hwedo gbi agia wa ga di mu hwedo ro vie social media wa ga di mu kai mo ba ro vie wa ga di mu egwa ro vie wa ga di mu aba daze ma ro vie do amuya ni ri ave social media meto bi me igi satin kinu pono kini ke kan yeme na daru pana gi ladian wi e do ya ri bude ne da doge oni ma bi se na gbelegbo aba no wala ogogo wa vie family yen wa ye na re o wa vie amehinvo iri memi onse wa ya wa wose ma wo no wa be do ti e bo yen fa metama to saloboane she is telling you what blessings wrote on her page. Which blessing? That blessing of I know they remember that time. This of human rights? No. Okay. Why say? I say thank you so much. No. I know. Where wagon enemy have meso megi giata. Salobo me la wogo. Wa be se dia wi on wala ho. O se dia wi on. Oh, Bungbema. Yeah, what was it? Okay, blessing the blogger. Don't worry, tomorrow I will see the video. Oh, my walking away. Ciao. Why you walking away? What was it? What was it? And subscribe to Magbane Do Forum. Don't forget,
Tell your friends, your families also. Mami Kenari YouTube. Thank you so much. Magbanedo forum on YouTube. And lots of people subscribe already. Add your subscription too. And continue to like this our page here. Magbanedo, thank you so much. Waya Wakinwe.